Maya payabak po kaya kayong ang sablang kapatad king kasal pantayanan. At yuta na po ngeni king kalima ng Domingo ning pamanyobling mebye. Kaniting banal kapag masusyan, yabetala po karing kaya katamang panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa, daring kapatad tamong, mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kaya katamong ganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabetala, karing kaya katang intensyones, ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Remedios Castro and family, Jennifer Manabat, Marvin and Marisa Nagit, mag-celebrate la pong wedding anniversary. Para king special intenciones dari Alice Galang, Max and Susan Herana, Leila Abiog, Ray Anthony Maliwat, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manette Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Dr. Jelly Kiwa, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Catherine Lareza, Nilo Udan, Paswing, Jerry Hudson, Elmer Trajano, Annalyn Ocampo, Herman Simon, at ding sablang kapatad tang masakit. At para kingalangangang kapainawan daring kapatad tamong mayang unabye, lalong-lalo na di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Victoria Lingad, Lenny Pablo, Rosita, Annabel, Marcelo, Dolores, Roman, Felicidad Malyari, Conchita Lorenzo, Vivencio Mangabat, Abby and Mon Jimenez, Mamerto and Marina Ibarra, Raymunda, Irene, Gloria, Perla, Nenita Infante, Eduardo Manabat, Natividad Fernando, Patricia Lenon, Florencia Santa Cruz, at ding sablang kaladwa king Purgatorio, at detang ala ng mga kaganakapa, Karela. Talakad tapot, abe-abe tayang pugayan at parangalan ng Ginoo para king dalit at pamuklat. Pakinggan mo
Anting metong nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamongan, king lagi ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asan ng parati kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin, Kakaluguran king mong kapakumpaban, at king kataymikan na rin kaya katamong pilubluban, ganagantalangin at sisyan ding sablata mong kasalanan. At aduan tamo, ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo. Iyag kastaya po ngayon miyag nanagnan ng kabanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nita, ipaniga po ko ka Santa Mariang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayubayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O iba ning Ginuming Jesucristo, bilalag mo karing bansa ing magligtas mong upaya, at kitmon ding sablang panahon karing amano ning meto nga bayong dalit. Pakiramdaman me, ing kablas na niting dalit, at pagkaluban mo keng siwalang mikanta, king kang kapurian, kaba na niting panahon ning tula. Itingan po aduan me king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Karing Aldoreta, kabang susulong ing pangarakal ding alagad, ding Helenista a udyong tubo, aliwang bansa, at ding udyong tubo Palestina, milaban-laban la. Sasabihan da ring Helenista, king milalaktawan laking aldo-aldo pamagrasyon, karing pondo ring babaying mebalo busalda. Inyaring labingadwa, inaus dong mi pulong ding sabla-sablang alagad at ngara karela. Matuli ding pabustan mi ing pangapanaral ning amano ning Diyos. Bami mong sikaswan ing pamamia kabiyayan. Uliniti kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabalwan ke kayo, akitmuan king banala espiritu at kabyasnan. At ila ring panibalan mi kaniting bage. Ikami kanita, lubos ming idikil ing panahon mi, king pamanalangin at king pamanaral. Ketulara ding sabla ing mungkahi ring apostol. Inya, pinili Rey Esteban, ing taong kitmuan king kasalpantayanan at king banal ay espiritu. Kambena, pinili rala naman di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas at tao Antioquia. Ing meto nga paganong me converti king reliyon daring Hudyo. Linapit la deting 7 katao karing apostol. Kay ba't dang me nalangin ding apostol, inordinan dala reting 7. Timpakanan dala buntok karing karelang gamat. Makanyan sinulong ing pamikalat king amano ning Diyos. Merakal na lang merakal dingalagad karing Jerusalem at dakala ring saserdote at tinanggap king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat, impong pakibat tamo, o Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig, ulitan tayo po. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami, ikong sablang matulid apami biyebye, king Ginoo tumawla kayo, ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibe, kambening lira, Ginoo kaya kayo yang purian, kambeding gitara, panigtigan niya. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan, at apanaligan, sabla ng depatan. Kaluguran na ing ustisya, at ing katapatan. Yato, kayayang kakatmuan, king kayang ganaka. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. Dapot, ing Ginoo, ingata na laretang makitakot at kaya gagalang at sablang manalig king lugod na. Liligtas na laking kamatayan, king panahon ding danop, pagkaluba na lang pamangan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit,
ang tiningkekake manalig. Pamamas ng iba't king muna ng sulat, San Pedro. Lumapit kayo king Ginoo, ing batong mabye, asikwil daring alang kabaldugan ding tao. Dapot pinili nin Diyos at malya king harapana. Lumapit kayo kaya, bani kayo man, ang timong mabye bato. Bilugan niya ing meto nga pibale-bale espiritual, anting banal a saserdote, amiyang pang sakripisyong espiritual, akatanggap-tanggap king Diyos, king kapamilatanang Yesu Kristo, uling sa sabyanan ng kasulatan. Memili kong meto nga bato, malnge ni binili ko anting batong pamuntok king Sion, ating ninumang maniwala kayo, kapilan man, emi pakarine. Iting bato tutuyang maulaga para kay kayong maniwala. Dapot para karetang maniwala. Yaing mismong batong sikwil daring manalakad bale. Dapot kay bat yaing meging batong maulagang dili. At sasabyanan ng metong pangkasulatan, iti yaing batong makatisod karing tao, iti yaing batong mabye ang makakaragsa karela. May nga tisod la uling la maniwala king amano. Iti yung telaganan ng Diyos para karela. Dapot kayo, metong kayong lahing mepili, saserdote kayong susuyo, kingari, banalabansa, at may mali na pepasubli ng Diyos, at pinili ng mipasyag, karing makapagmulala ng dapat. Hinaos na kayo, iba't king karalamduman, at linipat na kayo, king makapagmulala ng sala. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Ako ing dalan, ing katutuan na ting biye, alang malyaring miras kingig pa, nungeno king kapamilatan ko. Ing Ginoo manatili yake kayo, At keka timurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nang sinabi ka rin kayang alagad, kayo mababalisa, maniwala kayo king Diyos, at maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king bale ng iba ko, nung emo makanya ne ko sabyan iti kay kayo. Makukuban mi sadyang lugal para kay kayo, at nung miras na ako at may kapag sadyang lugal para kay kayo, mi bali kong pasibayo keti. At ito kira kayo, bandong nuko ka rin kayo naman. At bali yun ing dalan, papunta king pupuntalan ko. Nga nang Tomas kaya,
Ginuwi mi man balo nung nuka munta makananom yang balo yung dalan. Pekibat ng Jesus kaya. Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye. Alang malyaring miras king ibanong emo king kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluya na maningip pa. Manibat ngeni, baluyo ne, at iikit yun eh. Sinabi ng Felipe kaya, Ginuy pakit meke kami ngiba at managyunay ti ke kami. Meki bati Jesus. Felipe, kalambat yun akong kaya, be, mo ko pabalo. Ing menakit ka na ako, ikit na ne, ingib pa. Bakit sinabi mong ipakit meke kami ingib pa? E kawari, maniwala king at tsuko kingib pa, at ingib pa at tsukan ako. Di nga manong sasabihan ko, mani ba't ka na ako? Ingib pa nga tsuka na ako, gagawa na yung obra na. Maniwala kayo ka na ako. At tsuko kingib pa, at ingib pa at tsukan na ako. Nung kayo bisang maniwala king sasabihan ko, maniwala kayo king uli ning dapat ko. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing maniwala ka na ako, makarapat ya naman karing dapat adaraptan ko, at may git pakarete, uling munda ko, kingip pa. Pagkamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ng kagadang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa pakpo kay kayo ng sablak. Maya payabak po mo. Halos paruminggo na mo po, ne po. Eta mo balo nung malif ne ing ECQ at mag-GCQ tamo. Sana po, ne po. Ban kanita po, dagdagan ko na laring misa by next Sunday, May 17, ne po. Ban kanita, I observe tamo ing physical distancing tamo. Sana po nung mag-GCQ, ne po, maging lang 7:30 at 9:30 ding misa tamo ng Domingo. Pero to follow la pureta, kasi tinta na mga aldoldong misa, i-announce ko. Once na mag-GCQ po, na po pangadi tamo, sana tuloy-tuloy na pong kaking mibalik na king normal, new normal, nga dapin pong sasabi. Pasibayo po, maya payabak kayo ng sablat. Happy Mother's Day po. Bigla kaya nga na kayo mga ko. Happy Mother's Day po. Atin ko pong kilalang tao, ikawani may kayang cellphone na mga gaya. Masira yung aldona. Dusuldit po tangakit niya, pindot yang pindot king cellphone na. Makanita ya kaulag kaya ita. Eme akawani kaya, anti na neng asawa. Ako po, king kilub na po ning 54 days or 55 days ang makakwarantin damungan. Ako po, kasanayan ko na po tang luluwal ko tin limbawa ting kong saliwan. Siguradong atsune king bulsa ko, kumila ko, nung alayo king bulsa ko ing home quarantine pass ko. Iyan na nga kasanayan ko. Luwal ko siguradong maka-face mask na ako. Kumila ko at may punta king pupuntalan ko nung deti alalo ka na ako. Makatayid nung tambing ka na ako. Sabi dapin po, it's now the new normal nga da po. Parti na no ni ngaldoldong pangabalanan ko deti. Makatayid no ka na ako. Home quarantine pass, face mask, ating kong sugradong alcohol king saken ko. Makanyan lamo naman po ding pamamasa tamo ngayon Domingo nung pansinan nyo, ne po. Ding pamamasa tamo, lalarawan da, papalad da, ing malalam at malapit dangugnayan o relasyon di Jesus at ing iba ng atsubanwa. Bari nang sabihan nita, Jesus at ing iba na metong lamo, emo api kawani king Espiritu. Ne po? Jesus sa tingib pa na metong lamo. Emo api kawani Espiritu. Jesus and the Father are one. They are simply inseparable in the Spirit. At kaniting kametungan da, kaniting pamitayid da, ilang adwa,
Jesus ngeni darake ne mo naman kay katamo. Pagkalub niya mo naman iti kay katamo. Iting pamisan metong da pamitayid da ilang adwa ning ibpanak. Kapag nasanang Jesus, king balang metong kay katamo na maging malapit tamo mo naman kaya. Ban kanita, nuyaman, karin tamo mo naman. Nganapin po ning pamamasa tamo. Nga naning may pasaga ebanghelyo, nga nang may ngamano ning Ginong Jesus, karing kayang disipulos, nga na, makoko at misadya kong lugal para kay kayo, at potang miras na ako at may kapagsadya na akong lugal para kay kayo, mibali kong pasibayo, nga na, ban kanita itukira kayo, nung nuko karin kayo naman, nga nakaring alagad na, ne po, king kay katamong pamamasa. Naning pawagan na nide, naning payabot na nide, king balang metong kay katamo, ing puntuyapin po ini, Jesus kapilan man, eya maglakwan. Ing Ginong Diyos kapilan man, nakatamo lalakwan, eya mangalingwan. Nanasa ning Ginoo ning miing mipalaut tamo kaya. Nasa na ning Ginoo kay katamo na tumahid at tumahid diya. Makyabe at makyabe ya. Bakit? Uling mayap ya. Uling malugod ya. Uling mapaglingap ya. Kalupa na, ningidpa na. Pansinan niyo po, ing manok, makananuno pong titipunan ding sisina, ding anak na. Ing manok titipunan no ring sisina, king lalam daring pakpak na. Ale? Ing manok titipunan no ring sisina, ring anak na, king lalam daring pakpak na. Burilang sabyan nita, ing manok titipunan no ring sisina, malapit king salo na. King pilubluban na, king puso na, makanyan niya mo naman po, ing hapong Ginoo kay katamo. Ing balang metong kay katamo, titipuna na katamo ning hapong Ginoo king kayang pilubluban, titipuna na katamo ning hapong Ginoo king puso na pinaman. Baliw po, anting tao itamo ing peka maulagang diling bandi na ning hapong Ginoo kay tisulip. Itamo ring peka maulaga, peka importanteng diling bandi na ning hapong Ginoo, ketiking yato karing hanggang lelang na ketiking yato. Inya, nakapagnasan, nanasa ning hapong Ginoo, ing miparayo tamo kaya, mipalawot tamo kaya. Ulit-ulit kaya mo pong sasabihan ini, abanggit ko neke kayo, nung lawan tala po ring eksena daring kay katamong ebanghelyo, manibat inyang Domingo ning pamanyubling mebye, Aldoldo, karing kay katamong ebanghelyo, makanyan mo naman balang Domingo, karing pamamasa tamo, Jesus, ing Ginoo mismo, mismo ing lalapit, karing alagad na. Papakit yang mabye, karela. Tatayid ni at tatayid ni ing biye na kay katamo, paramdam at paramdam ni ing presensya na, karing alagad na. Iya na mismo ing magpresenta, lalapit ya, makyabeya. Papakit na iya at tsuya. Anong makanyan? Ing Diyos, mama ko. Ing Diyos, mabiyaya. At tsuya. At tsuya ban mamiyayang tula. At tsuya ban magkalubyang pag-asa. Inya po tang mababalisa na ka, ikang tao, pauli ng COVID-19, pauli ng pandemya, balo ng kapikuhakunwan mo. Potang tatakot na ka, potang mimina na ka, pauli na niting pandemya, ika, pasik na nga na ka, at tsuye. Potang panamdaman mong magdili-dili ka, abaya na ka. Potang frustrated na ka, potang disappointed na ka, mamantabeya ke ka, makyabeya, ban kaula na ka, ban kanita tayra na ka. Potang feeling mo, likwan da ka ring sabla, iya kapilan man, alina ka. Iya kapilan man, aliya. Anytime, all the time, pwede kang maus kaya. Ban makiramdam ya. At ban kanita pakibatan o ring panalangin mo king sariling kaburyana, king sariling oras na, king sariling panahuna. Makanyan mo naman po, king oras na ning kanawan at kaligayan Ing Diyos makisan metong yapu kay katamo, makyabe yapu kay katamo, karing tagumpeta mo king biye, karing sablang sayata mo king biye,
karing sablang tula tamo king pami biye ang yang king kapupusaning ke katamong biye keti sulit misasadyaya pa rin pong lugal, misasadyaya pa rin pong alananggang kapainawan para ke katamungan tunepin ingginu at tsuya manatiliya wari po manibad paking kamumulan paman mibay ti Jesus ingang Hel Gabriel iti na yung sasabyana karing pengarin na mayaw siyang Emmanuel nga na manibat pakingibat ingaus ta na kaya Emmanuel ya wari budi nang sabihin at busal tamo inggino mama ko inggino maglakwan inggino mangalingwan inggino the Lord is with us iya menuknangan niya mekipanuknangan niya at makipanuknangan niya pakekata mekipamaleya at makipamaleya ang gaman ngeni king balang metong kekata mo nung mekipanuknangan niya at nung makipamaleya ang gaman ngeni kekata mo apan walan ko inggino tao ya St. Jude tao ya po St. Jude ingapong gino makipamaleya makipanuknangan niya keke o ding tao Dolores o ding tao Maimpis makanyan mo naman po ing sasabihan da tawya mo naman karela ingapong geno makipamaleya makipanuknangan niya eya po mga lingwan ke katamo ingapong geno nepo nune malapit ya ke katamo eya malawot eya marayo nanune kasi Emmanuel ya ing Diyos at tsu busal tamo amaki pamaleke katamo amaki panuknangan alangpat na alangpatanat ke katamo at makyabe at mamantabe karing pamibiyebye tamo paganaka ing Diyos kapilan man eya maglakwan talagat kaman po ipasyagdaya po ngeni kaya katamong kasalpandayanan sasalpandaya ko King Joseph pang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagdi king upayaning banal Espiritu, may bayit kan Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may paku king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklukwanan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye, ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bialanganga. Amen. pakamalan kong kapatad paniwalan tamong i Kristo yung kay katamong dalan papunta king iba iti sapat ng sangkan bani pagkatiwala tala rin kay katamong panalangin kaya uling iya at subusal tamo karing balang kayadwanan ngayungan pong maniga po ginu panimunan mo kami king dalan ning kekeng pamaglakbe ulitan niya po Gino, panimunan mo kami king dala ning kekeng pamaglakbe. Baning Ginong Jesus, ipakit me kay katamo, ing dalan papunta king kayang iglesia. Ban patibayana, ing pigkalub na kaya, katmuaning sabla na pangkakulangan, at itimawa niya karing hanggang sagabal king mission na, inya nga tamong manalangin. Gino, panimunan mo kami king dala ning kekang pamaglakbe. Baning kay katamong Ginoo, ipakit ning dalan karing sablatang pamuntok sibiko, ing pasik na nga nala king pamagdulap dang kapayapan. Pagkalubanong kabiasnan, makilibayan amano, at itimawano king hanggang karahasan, at makaunang kayatulan. Inya nga tamong manalangin. Gino, panimunan mo kami king dala ning kekeng pamaglakbe. Baning kay katang Ginoo, ipakit niya ing dalan karing hanggang kayanakan, amagdulap king karelang paintungulan. Ingan tabayana no kaniting karelang pamagdulap. Papanatilyan maniwala king paintungol, at itimawa king kainanlub at pangaynipan. Inya nga tamong manalangin. Gino, panimunan mo kami king dala ning kekeng pamaglakbe.
Baning kaya katang Gino, ipakit ning dalan, karinganggang daralan, kasakitan. Ban pasik na nga no ring may na, antabayanan ding malungkot. At ipayabot ka ring taong makabukla tapalad, ing pakanandoring danupan. Inya nga tamong manalangin. Gino, paninmunan mo kami, king dalan ng kekeng pamaglakbe. Baning kaya katang Gino, ipakit ning dalan, king kaya katang komunidad, pati bayan ing kaya katang kasalpantayanan, lalong pisan metungan, at itimawa king makasarilitang kapanaligan. Inya nga tamong manalangin. Gino, panimunan mo kami, king dalan ng kekeng pamaglakbe. Iabetala po karing kaya katang panalangin, ding makatuking kayadwanan, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Ipanalangin taking Gino. Gino, panimunan mo kami, king dalan ng kekeng pamaglakbe. Hiabetala ka rin kaya katamo ring intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Remedios Castro and family, Jennifer Manabat, Marvin and Marisa Nagit, ang mag-celebra ka rin kayang wedding anniversary. Para king espesyal ay intensyones dari Alice Galang, Max and Susan Herana, Leila Abiog, Ray Anthony Maliwat, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manette Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Dr. Jelly Kiwa, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, Delia Bautista, para king safe ng pamaglakbe, the St. Jude Tadeu's Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. At para king malagwang kapaldanan dari Catherine Lareza, Nilo Udan, Paz Swing, Cherry Hudson, Elmer Trajano, Annalyn Ocampo, Herman Simon, at ding sablang kapatad tang masakit. Ipanalangin tala para king langanggang kapaynawan daring kapatad tamong mayang unabye. Inorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Victoria Lingad, Lenny Pablo, Rosita, Annabel, Marcelo, Dolores, Roman, Felicidad Malyari, Conchita Lorenzo, Vivencio Mangabat, Roberto Rivera, para kayong 40th day today, Abby and Mon Jimenez, Mamerto and Marina Ibarra, Raymunda, Irene, Gloria, Perla, Nenita Infante, Eduardo Manabat, Carmen Luna, Carling Luna, Natividad Fernando, Patricia Lenon, Florencia Santa Cruz, at ding sablang kaladwa king purgatorio at dietang ala ng makaganakapa Karela. Ipanalangin taking Gino. Gino, panimunan mo kami, king dalan ng kekeng pamaglakbe. Ngayon po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus sa kekeng Emmanuel, manalig keke ka, manatili ka sanang mumuna ke kami, ipakit me ke kami dalan, ingke kang dalan, at isadya mo keng lugal king balening iba, anong numiya ayang panganan kapurian. Itingan buwa duwan making kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Ang tinapay na nagbibigay ng buhay.
Talakad tapo para kang pamaginsenso. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya arapanin Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning ginuiting dahon karinggamat mo, hingi kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, hingi kaya katamoy kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang kapamilatanan niting banala pamilibayan regalo, narakayanan mo kami king kang dibinong biye. Ipagkalog mo sana kinging sablaming gagawan, patnubaya ning belwan king kang katutuan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Gino manatili ake kayo, At kaya kan timorin, iyat na yoring puso yo, makayat na no king gino, pasalamatan dayeng Gino a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Pasalamatan da ka o banal at mayupayang Diyos, uling tatalnan me, ing kapalara ning meto yatu king kekang gamat, at lilingapan me ing balang tao. Hausan mo kaming miyabe-yabe king meto nga kapulungan, ban makiramdam king kekang amano, at king kasalpantayanan tuki king anak mo. Iyeng dalan ake kami tatayid papunta keka, iyeng katutuan ake kami bukod mong makayibye katimawan, iyeng bye ake kami mangat mong dula. Inya oy papasalamatan da ka, paulining kekang lugod kapamilatan ng Hesukristong pakamalan mong anak. Layon makyabe kami, ing kekang siwala karing sablang anghel, ban idalit ing kekang ligaya, layon ipasyag ing kekang kabanalan, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banaloy, ba't yung panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban barake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing king disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bad ning apunan, ginawa na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka. At binyan na yung kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya, iti ikungan at minumko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng mi sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming antik metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco o kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, ipasiano ing kaya kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato, antiningking binyag meteya kambe ng Kristo, miragayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, into ning Diyos. Kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatana, kambenat kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning banal ay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman ingalan angga. Ngayon po, hindi mo ang anak ng inampun, ning kay katamong mayap at malugod agino, maus tamong inike, yakaring amanong tiro na kay katamong.
Igabos mo kami o ginuking sa blang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan ging panahon me, banking kasupan ng kay kang pakalulo, parati kayong mi kabos king kasalanan at miligtas king sa blang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kay kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpandayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibye at magari, manggaman king alang-anga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngang sabla. Niyoing kay katamong ginong maglakwan ni Yeso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako kayong kasalanan ng yato, nuwan laring mayawos king dulang ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O mapamakalulong iba, manano na sanang dating misteryo di nandakeng bayong parasan, at idalara kami king meto nga bayong biye kaya bemo. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Agkatan ko ngan puri nga ganaganang ima na lumapit kay ni king harapan at aduan tamo ing bendisyon ning Diyos. Ing ginumanatili kayo, At kaya kan timurin. manalangin tamo.
Ginong Diyos, biriyan mong ing balang tao, mi pangagliya at dalanen ning meto nga Hindu king kayang sepupunan. Inyang mi katawan niyang tao ing anak mong pakamalan, yaman mi pangagliya king upaya ning banalay espiritu king atyana ning indong Virhen Maria. At inyang miras ning aldo, mi bayit yang kalupa mi king meto nga babaye. Aduan mi keka o Ginoo, ing bendisyonan mo ngan sana, reting sablang pengharing babayi, deting ke kaming Hindu, ilawot mo king sablang kasasagkulan, king mabayat a kapanamdaman, at pagkaluban mo maya papami kakatawan, at matibe kapilubluban. Dinan mong kapibabatan king pamaglingap, pamanantabe at pamanuruda karing karelang anak. Maging lasahan ng piyalimbawanan, king amano at dapat, king biye at kasalpantayanan, banking kapamalataning banal dang kayawsan, alang patugot mesa ng palabungan, ingke kang banal ay iglesia, karing taong magdala king tanda ng Kristo, banking kapamilatanda, lalo yang milaganap king yatu ing ebanghelyo, ning kang anak Yesus, ang mabibiye at magari kambemu at ning banalay espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Happy Mother's Day po, kaya kayo ngang sabla. Bakal kong salamat among. Ngini po, albentayang EVP, aparangal para karing sablang Hindu. Tamo, albentaya po.
ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga pumike kao Ginoo ing patuk nangan mo na sana ing pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti, king kapamilatan ing ginuming Kristo ng anak mo. Ang mabibye, ang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili nga klis mekeka king kakulangan me, nunay pagkus mo kaming ikapos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatiliake kayo, At keran timorin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampangne, umen ako ngan ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos. Pausanias